Insellmilkom, nilqakom għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Għaddin tajab ħafna fit-tilqim dwar il-COVID u bil-strategija tagħna fejn qegħdin inlaqmu l-iktar ammonti ta' nies li nistgħu skont dak it-tilqim kollu li qed jiġi minn barra u allura issa niżlin ukoll l-isfel bil-etajiet tal-persuni li qegħdin ikunu eligibbli biex ikunu jistgħu jieħdu din it-tilqima. Din inħarsu issa f'sitwazzjoni li aħna sa issa tajna 301,594 doses lil persuni u minn dawn aħna issa għandna 96,631 persuni li diġà ħadu żewġ dożi. Ġifi dan jawgura tajjeb ħafna fejn aħna qegħdin naraw li għandna ammont sostanzjali ta' persuni mill-popolazzjoni tagħna li issa diġà huma mlaqmin. U jekk inħarsu naqra lejn dak li jkun għaddej bħala coverage rate tal-popolazzjoni, jekk inħarsu lejn l-etajiet li aħna fakkarkom li bdejna minn dawk l-etajiet li huma aktar avvanzati u dejjem li żdin l-isfel, dak il-persuni li għandhom il-fuq minn 85 sena issa għandna 93% coverage rate, kien ħarsu minn 80 il-sena l-fuq, hemmhekk għandna 89% coverage rate, jikin ninżlu ktar l-isfel. Minn 70 sena il-fuq għandna 90% li huma mlaqmin, jekk inħarsu lejn 60 years il-fuq għandna 85% li huma vaccinated u l-aħħar grupp li ftaħna ġimagħtejn ilu li huwa ta' bejn 50 u 59 sena, diġà f'ġimagħtejn kellna konkurrenza tajba ħafna fejn kellna 58% minn dawn li diġà huma mlaqmin. U allura issa wkoll aħna qegħdin nkomplu nappellaw li jekk hemm persuni li għandhom etajiet fuq minn 50 sena li huma għadhom ma applikaw magħna, jekk hemm xi nies ukoll li fuq minn 60 sena li għal xi raġuni intom ma rċivejtux l-invit importanti li ċemplu fuq il-145 jew inkella tibbukjaw ukoll online jew permezz tal-SMS ħalli aħna nkun nistgħu nibatu għalikom. U issa wkoll bħalma qegħdin taraw li wasal iż-żmien issa li nibqgħu niżlin l-isfel ukoll bl-etajiet li aħna qegħdin noffru din it-tilqima u propju millum issa wkoll fteħna wkoll l-applikazzjonijiet għal dawk il-persuni li għandhom il-fuq minn 40 sena. U allura l-istess sistema bħalma ftaħna għal dawk li għandhom il-fuq minn 50 ukoll inti jekk għandek il-fuq minn 40 sena tista' tapplika magħna biex aħna nkun nistgħu wkoll inlaqmuk. Tistgħu tapplikaw billi titlu fil-website fejn qegħdin jidħlu l-applikazzjonijiet vaccin.gov.mt fejn hemmhekk inti ħaddaħħal id-dettalji tiegħek u bekk inti tkun applikajt magħna u tirċievi wkoll invit. Inkella tista' wkoll tibgħat SMS jekk inti ħatitlaqam aw Malta tibgħat messaġġ bl-identity card number tiegħek fuq 99180045 inkella jekk inti tixtieq li titlaqqa m'għawdex fuq il-number 99180044. Nappellalkom biex tiġu għal dan it-tilqim bħalma konna qegħdin naraw li permezz tat-tilqim qegħdin nevitaw ħafna mwiet, qegħdin nevitaw ħafna mill-każijiet li qegħdin jidħlu l-isptar u wkoll qed ikun kontributorju biex aħna nkomplu innaqsu il-każijiet li qegħdin ikollna. Barra minn hekk nafu li t-tilqim huwa s-soluzzjoni biex bil-mod il-mod aħna nkun nistgħu wkoll nirritornaw lura għal new normal li aħna nistennew f'dan iż-żmien tal-COVID. Din hija s-sitwazzjoni tal-każijiet li għandna. Il-bieraħ għamilna 1,804 tests u minn dawn ħarġu 33 cases li huma pożittivi li inkludu kemm dawk li huma bil-PCR test kif ukoll bil-rapid test li jkollhom is-sintomi. U allura t-total ta' każijiet huwa ta' 30,129. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ li kellna 38 cases li fiequ u minn dawn allura s-total ta' recoveries kien ta' 29,204. Sfortunatament kellna mewt ieħor mill-aħħar 24 siegħa u allura t-total ta' każijiet tal-imwiet issa huwa ta' 414. U l-active cases dejjem niżlin l-isfel huwa ta' 513. Għalma qegħdin naraw issa il-każijiet li qed ikollna rajna li dak il-kerv li kien tiela l fuq issa qiegħed ikun platoj, jiġifieri il-numru ta' każijiet qegħdin ikunu stabbli.
U rajtu il-xejra li għanna f'din il-wave li qegħdin bħalissa fija li n-numru ta' każijiet niżlu l-isfel u importanti li aħna nibqgħu naħdmu biex nżommu dawn il-każijiet l-isfel ukoll. Tant ukoll li indicator importanti ħafna kemm għas-sitwazzjoni kif ukoll għar-rilaxx ta' miżuri huwa s-7-day moving average. Fakkarkom il-numri tagħna huma żgħar allura jkunu qegħdin ivarjaw ħafna minn ġurnata l-oħra u bħalissa is-7-day moving average huwa ta' 38. Il-varjanti, palma rajna d-dinja kollha qiegħda tiġi affettwata mill-coronavirus nafu li jinbidel frekwentament u ġieli fil-bidla tiegħu jiġu żviluppati dawn il-varjanti u biċċiet mill-varjanti jkunu varjanti li jkunu dak li ngħidulhom variants of concern, jiġifieri dawn aħna jkunu qegħdin jaffettwaw is-sitwazzjoni. U il-varjanti li nafu l-iktar li huwa komuni, prevalenti u anke mill-aħħar data li għamilna aħna għandna 67% mill-każi pożittivi li huma tal-varjant li nstab l-ewwel darba fl-Ingilterra li nafu li dan huwa trasmissibbli iktar u fost ukoll it-testijiet li qegħdin nagħmlu nafu li għandna 4 każijiet li huma tas-South African u għandna 3 każijiet oħra tal-Brażiljan. Li dawn kollha kienu kif ġew identifikati bħal dejjem kull każ pożittiv ikun qiegħed jittieħdu l-miżuri kollha biex huma jiġu żolati u jkun hemm contact tracing ukoll u kif ikun hemm indikazzjoni li dawn ukoll huma il-varjant hemmhekk aħna ikollna iktar testing ta' madwar dawn il-persuni ħalli kemm nistgħu nikkontrollaw ukoll il-varjanti. Situazzjoni li għanna fl-isptarijiet tagħna in-numri niżlin, fatti fl-ITU għanna 8 persuni u għanna dawn minnhom li huma każijiet attivi ma wkoll ikollna minnhom każijiet li huma recovered imma jkunu għadhom qegħdin jieħdu l-kura minħabba komplikazzjonijiet tal-COVID. Fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei hemm 8 każijiet, Mater Dei f'wards oħra hemm 24 każ, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex m'hemmx każijiet, Boffa hemm 12, St. Thomas hemm 12, ir-Rehab ta' Karen Grek hemm 7, il-Good Samaritan m'hemmx iżjed każijiet u Mount Carmel għandna 3 każijiet. Rajna kemm l-impatt tat-tilqim qiegħed hemmhekk għaliex l-ammonti ta' persuni li qegħdin jidħlu l-isptar ta' etajiet avvanzati dejjem bil-mod qiegħed jonqos u dan qed ikun impattat ukoll mhux biss fl-isptarijiet imma anke fid-djar tal-anzjani bħajn dal-aħħar ġimgħa kellna biss 2 każijiet, każ minnhom kien bla sintomi ta' xejn u l-każ ieħor kellu sintomi li huma minimi ħafna. U allura qegħdin naraw li l-vaċċin qiegħed jagħmel impatt kemm fuq in-numru ta' każijiet kif ukoll fuq kemm huma jkunu qed ikollhom sintomi jew inkella komplikazzjonijiet u iktar ukoll issa li aħna għandna d-djar tal-anzjani fejn l-anzjani huma mlaqmin, allura bil-mod ukoll bdejna nirrilaxxaw il-miżuri li jkun hemm fid-djar tal-anzjani u allura intom bħala qraba jew inkella ħbib tal-anzjani tkunu tistgħu tkunu iktar ukoll qrib ta' dawn l-anzjani li qegħdin fid-djar. Fil-komunità bħalissa aħna il-każijiet li konna nibqgħu ukoll ninvestigawhom huwa importanti ħafna f'dan l-istadju li każijiet kollha jiġu investigati u nibqgħu nenfasizzaw fuq l-iżolazzjoni u anke fuq il-contact tracing. Huwa essenzjali bħalissa ħafna anke minħabba il-varjanti u jekk inħarsu lejn x'qiegħed jiġri bħala household kienu l-iktar każijiet li kellna bħala transmission settings. Kellna wkoll il-workplaces li għadu għaddej u infatti matul dil-ġimgħa kellna cluster ta' 50 persuna li kienu joqogħdu flimkien li kollha kienu relatati ma' workplace individwali u hemmhekk dan ġie investigat immedjatament u l-persuni kollha li kienu qegħdin f'kuntatti ma' dawn il-persuni ġiew eżolati. Bħalma rajtu fil-weekend li għadda kellna każijiet li kienu naqra iktar minn dak li konna qegħdin nistennew propju minħabba li kien hemm dan il-cluster ta' 50 persuna li kien kbir ħafna. Dawn il-persuni kollha ma kellhom bżonn ikunu rikoverati l-isptar u qegħdin ukoll f'iżolazzjoni. Anka kellna xi każijiet f'institutions fejn aħna nkun qegħdin nagħmlu random testing u hemmhekk jinqabdu xi każijiet li jkunu pożittivi. Il-każijiet importati jibqgħu hemmhekk ikollna każijiet aħna bħalma tafu hemm obbligu li jġibu l-PCR test minn barra magħhom bħalissa fil-pajjiżi kollha li jistgħu jiġu għal Malta u r-red zones ukoll ikunu qegħdin f'kwarantina, però jista' jkollok ukoll każijiet li avolja jkollhom it-test u mbagħad jiġu skoperti wara minħabba l-incubation period. U hemmhekk huwa aħna dawn il-każijiet li naqbduhom mill-ewwel ikunu qegħdin jinżammu ukoll f'iżolazzjoni.
Social gatherings ukoll għad ikollna ftit każijiet u qegħdin ikunu kontributorju wkoll għal każijiet li qegħdin ikollna. Però l-maġġor parti huma il-household settings. Active cases ukoll niżlin l-isfel, dan huwa importanti ħafna wkoll, u mill-active cases li kellna 35 minnhom li ġew minn Għawdex. Kien ħarsu lejn il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna bħala etajiet qegħdin naraw li maġġor parti huma tal-età bejn 30 u 34 sena li huwa grupp ieħor li huwa importanti li nieħdu ħsieb u jekk inħarsu lejn il-każijiet qegħdin naraw li l-każijiet l-aħħar ġimgħa mill-etajiet kollha l-maġġor parti niżlu l-isfel. L-average age tal-każijiet li qed ikollna din il-ġimgħa kien ta' 42 years. Palma rajna wkoll, sfortunatament kellna ftit imwiet, però l-ammont ta' mwiet issa bil-mod il-mod nieżel l-isfel għaliex għandna dawk il-persuni li huma ta' età iktar avvanzata li kienu jkunu l-maġġor parti tal-każijiet, hemmhekk aħna dawn ukoll ġew imlaqmin. U nibqgħu nappellaw lil kulħadd li ġejtu offruti it-tilqim li qed jingħata minn diversi ċentri, il-faċilità qrib ta' kulħadd. Kull min qed jibbukja fi żmien ftit ġranet jingħata mill-ewwel appuntament u allura t-tilqim għaddej tajjeb ħafna wkoll huwa importanti biex aħna nkomplu naqsu dawn l-imwiet li qed ikollna. Fatti, l-average age ta' l-imwiet li kellna huwa bħalissa ta' 70 sena. Testing importanti ħafna jibqa' għaddej anka minn taħdidiet li jkollna mill-ECDC, hemmhekk naraw kemm huwa importanti li anka bħalissa speċjalment tibqgħu nagħmlu testing u importanti li kull min ikollu s-sintomi jiġi mill-ewwel biex nagħmlulkom it-testing għad għandna l-hubs kollha miftuħin jiġu offruti free of charge u hemmhekk għandna l-hubs li għaddejjin kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex li qegħdin nagħmlu dak kollha li jiġu jibbukkjaw magħna wkoll barra ċertu random testing li jsiru wkoll. Il-positivity rate ukoll niżla l-isfel li tħares dawk l-ammonti ta' każijiet pożittivi akkont ta' dak it-testijiet li nagħmlu u bħalissa il-positivity rate li inkludi kemm il-PCRs kif ukoll ir-rapid testing huwa ta' 2.1. Ma rajtu anka rapid testing qegħdin naraw li rapid testing il-percentage positivity li toħroġ minnhom ukoll ikun dejjem nieżel l-isfel. Importanti li nħarsu wkoll lejn nkomplu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni. Ma nisbaljawx li peress li niżlin in-numri naħsbu li għadda kollox importanti li nibqgħu noqogħdu kawteli nafu x'jaħdem l-użu tal-maskri li tuża l-hand sanitizer jew taħsel idejk u li nżommu id-distanza. Speċjalment importanti wkoll kif issa għaddejjin ukoll bil-mod bir-rilaxx tal-miżuri. L-ajruport jibqa' u anka il-Virtu Ferries Terminal huma importanti għaliex ukoll nafu li hemm diversi pajjiżi hemm barra li għandek il-każijiet li għaddejjin li huma frekwenti ħafna, hemm prevalenzi barra Malta fejn huma ħafna iktar minn ta' Malta u allura huwa importanti li jibqa' il-kontroll hemmhekk ukoll. Dawk in-nies li ma jġibux it-test, aħna nagħmluhom it-test għaw Malta. Infatti għamilna bejn 15 u 21 ta' April għamilna 1156 test u minn dawn sibna każ wieħed li ġie pożittiv. Però bħal mettilkom kellna każijiet li jkunu skoperti wara. Allura importanti li dawn ukoll aħna kif nidentifikaw jiġu pożittivi mill-ewwel nikkomunikaw magħhom u dawn jitpoġġew ukoll f'iżolazzjoni. Fakarkom, is-sintomi li għandna imbarra n-nies li qegħdin jiġu affettwati wkoll huwa inqas, però importanti tkun min ikollu s-sintomi mill-ewwel iċempel il-111 jew inkella jibbukkja fuq covidtest.gov.mt ħalli aħna nkun nistgħu nittestjawkom ukoll. Il-COVID Alert Malta għadu importanti ħafna l-Contact Tracing App. Fakkarkom li l-ġimgħa l-oħra wkoll nidejna il-fatt li issa il-COVID Alert Malta App ukoll hija interoperable. Jiġifieri jekk inti ħassifer barra minn Malta, inti m'hemmx għalfejn tiddownloadja app oħra dik l-app li ddownloadjajt fuq il-mobile tiegħek għaw Malta ħatkun qiegħda taħdem jekk inti tmur f'pajjiżi fejn hija operabbli li hemm 16 pajjiż fl-Ewropa li hi taħdem hemmhekk ukoll. Allura inti wkoll jekk inti barra minn Malta kont qiegħed f'kuntatt mingħajr ma taf ma' persuna li seta' kien pożittiv, hemmhekk inti ħadd tirċievi l-alert. U l-istess hawn Malta jekk ħajġu barranin kemm għal xogħol jew inkella turisti u dawn setu jkunlhom kuntatt miegħek hawn Malta, inti ħadd tirċievi wkoll l-alert għaliex l-app tiegħu li ddownloadja minn barra minn Malta tkun qiegħda taħdem hawn Malta wkoll. U
U din hija sistema oħra fejn tkompli ssaħħaħ il-contact tracing tagħna. Infatti aħna din il-COVID Alert Malta ġiet downloadjata minn 99,416 li hija 20.6% tal-population u kellha 704 persuni li infatti tajnihom il-COVID code għax kienu pożittivi u daħluha fl-app tagħhom. Fakkarkom li din l-interoperable version tal-app ġiet ukoll possibbli permezz ta' grant li ġiet mill-Unjoni Ewropea. Minna nixtiequ nirringrazzjaw il-kull min ħadem din għax dan huwa mod ieħor kif aħna li risqin ukoll lejn konna faċilitajiet kemm bil-vaccine certificate il-qoddim kif ukoll bil-contact tracing app allura is-safar ħajkun iktar nagħmluh kemm jista' jkun safe kemm nistgħu f'din is-sitwazzjoni li qegħdin tal-pandemija. U din is-sitwazzjoni fejn aħna qegħdin naraw li sejrin tajjeb bin-numru ta' każijiet li aħna dejjem niżlin l-isfel, despite li aħna diġà bdejna fir-relaxation measures li aħna bdejna bil-mod nirrilaxxaw, importanti ħafna li nkomplu nieħdu ħsieb il-miżuri li għandna fil-post u li issa wkoll inkomplu għaddejjem nsaħħu t-tilqim tagħna. Issa li ftaħnieh għal persuni li għandhom minn fuq minn 40 sena, allura għandna ammont sostanzjali tal-persuni tal-popolazzjoni tagħna li tista' tiġi tieħu tilqim. Nappellalkom biex tiġu biex titlaqmu. Grazzi. Welcome to the COVID bulletin. We are ongoing with the vaccination strategy, whereby we have quite a number of our population have been already vaccinated. We have provided 301,594 doses of vaccination. And from these, we have 96,631 persons who have already taken 2 doses. So these people have already gained the maximum immunity that you will gain from the 2 doses of the vaccination, so that people will be protected. I would like to remind everyone, if you are aged over 60 years, we have distributed all the invitations to those people who are 60 years of age, and if you haven't received an invitation, it is important to contact us on 145 so that we will give you an appointment. Over the past 2 weeks, we have been sending invitations. People have been applying for the vaccination for those people aged between 50 to 59. And this has resulted in a very good uptake of 58% of the population. We will continue to receive the applications, and as more people will continue to vaccinate themselves. However, today we will also be opening up to another age group for those people who are aged over 40 years. And the same procedure, as we have announced, will again happen, whereby people can actually apply to be vaccinated on the website vaccine.gov.mt. You can enter your particulars there and we will send you an invitation, or else you can also send an SMS from your mobile. If you want to be vaccinated in Malta, kindly send an SMS with just your identity card number to the mobile number 99180045, and if you live in Gozo, 99180044. And you will then receive an invitation within a few days. So I encourage everyone aged over 40 years to apply so we can vaccinate you free of charge at the various centers we have all over Malta and also in Gozo. The current situation for the cases is that from the 1,804 tests that we did yesterday, we had 33 cases. So the total number of cases is 30,129. We had 38 cases who have recovered. So the total recovered cases is 29,204. We had another death, unfortunately. Condolences to all the family and friends. And the total number of deaths is 412 cases. So the active number of cases is 513. The 7-day moving average, which we monitor very regularly, is currently at 38 cases. The majority of the cases that we have in Malta from the positive cases is of the UK variant. We have 67% of the positive cases which are the UK variant. And as we go along, as we continue to vaccinate people who are of older age groups and continue to protect them, the average age of death is going down, and currently it is at 70 years.
continue to adhere to the prevention measures which we know have worked, wearing the masks in public places and where you are in contact with close other people, sanitization of hand washing, and also the social distancing is very important. I would like to remind you as well of the importance of the contact tracing app. Now it is interoperable, so there are 16 countries in the EU whereby this app, which we downloaded in Malta, can actually work in these countries as well, and also those people who download it in their country can also, when they come in Malta, have this operational as well. So we'd like to encourage those people who have not actually downloaded the app as yet, kindly download it so that we continue to enhance the contact tracing as well. And this is also part and parcel of the trying to make travel as safer as possible within the scenario of the pandemic. Thank you, everyone. Naddu l-mistoqsijiet, Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. Do you still think it's a good idea that travelers who don't have a PCR test with them when they come to Malta are offered the rapid test and offered it for free? We're informed that people are opting to not bring a certificate with them and instead take the test for free here because back in their country, they need to pay for it. Aren't you worried that we would have a situation where cases are imported and all our efforts would be in vain? And could you also give us a bit of an update? You mentioned the variants, but you just gave the numbers on the Brazil variant, if we have seen any increases and whether we have any Indian Indian variant cases, and if we're testing for that so that we can control it before it spreads. Thank you. Thank you very much. Yes, in fact, with respect to the people who travel from abroad, right now we have all the countries who are on amber zone, except for those who are red, who needs to quarantine, and we have made this obligatory that people get the test with them. However, those who do not get the test, as you rightly explained, we offer them a free test. So the fact that we actually do the test as soon as they arrive will pick up any cases who are positive at that particular point in time. However, as we know, we still offer this test free of charge because we want to make sure that people are actually being tested here in Malta. And this is very important so that we can continue to control as much as possible. However, we know that that is a snapshot at that particular point in time. And some people, because of the incubation period, as we have seen, may develop symptoms later and they will be tested later and these will be in quarantine. So an even safer way is that you have people who are vaccinated. And this is the way that the whole of Europe is working towards a system where you start encouraging people to come by means of the vaccination certificate. And Malta is participatory in these discussions at EU level, whereby people are encouraged to come to travel by means of a vaccine certificate because that is a safer way to reassure that people will be safer in your community rather than the tests. With respect to the variants, we have 3 Brazil variants. We did not have any more identified Brazil variants from the last that we announced, and we don't have as yet any Indian variants, and we have the capacity also to test for the Indian variant by means of the genomic sequencing, which is done at the microbiology lab that we have at Mars today. Newsbook. Newsbook? Maħniex nisimak. Nistaw forsi naddu għal xi ħadd ieħor u mbagħad nistgħu nerġgħu nura għal Newsbook wara, Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. A few questions. Firstly, can you tell us how many people aged 50 or over have applied for the vaccine so far? Secondly, as from today, people aged 40 and over can apply for their vaccination. However, there are still people over the age of 60 who have not received their letter yet. How can you explain this? Can you also tell us if there were any cases related to schools opening their doors? And lastly, can you tell us when performing arts schools will be able to open again? Thank you. Grazzi ħafna. Infatti, bħalma semmejt qabel ukoll aħna ftaħna il-50 plus
għal ġimagħtejn ilu u allura hemmhekk aħna issa għandna 58% minn dawk li huma l-popolazzjoni ta' bejn 50 to 59 li diġà applikaw u infatti wkoll ingħataw il-vaccination. Allura dan huwa grupp tajjeb ħafna imma dan ħajibqa' miftuħ biex ukoll jibqgħu jingħataw ukoll dawn il-vaccination. Bħalma kont qegħdin nsemmu l-għatem persuni li għandhom kif qed tajjeb inti fuq minn 60 li għadhom ma rċevewx it-tilqima. Aħna is-sistema li kellna qabel ftaħna l-50 kienet fejn aħna kellna badna n-nies kollha dettalji tal-persuni mid-databases li għandna li jeżistu. U jista' jkun li jkun hemm persuni li forsi ma kinux qegħdin f'dawk id-database jew jista' jkun li ma kienx hemm il-dettalji tagħhom li huma korretti u allura dawk il-persuni għalhekk aħna qegħdin dejjem nappellaw li jekk hemm xi ħadd li qatt għandu il fuq minn 60 sena u għadu ma ġiex imlaqqam importanti li intom iċċemplulna biex aħna nkun nistgħu nagħtukom it-tilqim u dawn in-nies ikunu qegħdin dejjem jingħataw ukoll il-prijorità huwa importanti li aħna naqbdu dawn il-każijiet kollha kemm huma. Meta nħarsu wkoll lejn l-iskejjel, rajna li issa l-iskejjel aħna għandna l-maġġor parti tal-istaff li jaħdmu fl-iskejjel li dawn ukoll diġà ingħataw l-ewwel tilqima. Allura bħalma stennejna il-numru ta' school staff li jista' jkun pożittiv huwa ħafna inqas minn dak is-senarju li kellna qabel fejn inti l-school staff ma kinux imlaqmin. Infatti minn mintu bdew l-iskejjel kull ma kellna kienu biss 7 persuni li kienu school staff li ġew pożittivi u bħala studenti hawnhekk qegħdin inħallsu l-istudenti kollha sal-Form 5 kellna 28 ġifi f'dawn il-ġimagħtejn li kellna l-iskejjel li kienu miftuħin rajna li kellna 28 cases. Ma kien hemm l-ebda cluster li kollek trasmissjoni fl-iskola fejn aħna nħarsu mill-primarja l fuq, però kellna cluster wieħed Child Care Center fejn kellna 4 child carers li dawn kienu pożittivi. Però bħalma spjegajt ukoll ma kienx hemm trasmissjoni fis-setting tal-iskola u allura hemmhekk qed jindika li bil-miżuri li ħadna kemm fejn inti rajna l-miżuri ta' distanza bejn id-desks, l-użu tal-maskri fl-iskejjer li jiġu ċċekkjati, kooperazzjoni tal-ġenituri li ma jibatux it-tfal jekk ikunu ma jifilħux. U anke l-impatt tat-tilqim tal-persuni li jaħdmu fl-iskejjel hemmhekk qegħdin naraw li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli wkoll fl-iskejjel ħalli l-iskejjel jibqgħu joperaw ukoll. Molto today. Hi, Prof. Gawci, Kurt Sansone. Fl-Ingilterra inbidel il-protokoll u nisa tqal issa qed jiġu offruti wkoll it-tilqima. Ma nafx hekk f'Malta ittieħdiet jew hux se tittieħed deċiżjoni bl-istess mod biex in-nisa tqal ukoll jiġu offruti it-tilqima fl-Ingilterra joffruhom il-Pfizer u l-Moderna u mhux l-AstraZeneca. Tieni mistoqsija rigward il-maskri. Naf li diġà qed li għalissa u għal-foreseeable future se nkunu qed nibqgħu nilbsu l-maskri, però x'inhuma dawk il-parametri u dak l-istadju meta se jkollna l-parir li l-maskri nistgħu ma nilbsuhomx, anke vista li ftit xhur oħra se jkollna s-sajf qiegħed magħna. U rigward is-sitwazzjoni fl-Indja, kemm hu ta' tħassib dak li qed jiġri fl-Indja jista' jkollna programm ta' vaċċinazzjoni tajjeb mhix isew anke forsi f'pajjiżi oħra Ewropej, però dak li qed naraw fl-Indja huwa pjuttost kważi diżastru komplet. Kemm hu ta' teddida għall-qbija tad-dinja. Grazzi Kurt, kollha mistoqsijiet li huma importanti ħafna fuq nisa tqal. Meta inti jkunlok tilqim li jkun għadu fil-bidu, it-trials ma jibdewhomx fuq nisa li huma tqal imma jkunu qegħdin isiru iktar tard fil-programm tal-clinical trials. Infatti ma għandek dawn il-manifatturi li wkoll huma għamlu clinical trials ukoll fuq il-pregnant u sabu li huma safe ukoll. Infatti bħal meta tajjeb inti wkoll l-Ingilterra issa bdiet ukoll tirrakkomanda li nisa li huma pregnant ukoll jkunu qegħdin jingħataw il-vaccine. Aħna qegħdin f'kuntatt ukoll mal-European Medicines Agency ħalli nkunu qegħdin insegwu wkoll xi gwida huma jkunu qegħdin joħorġu
jiġu huma dejjem ikunu qegħdin jigwidaw lil pajjiżi fejn inti l-aħjar li inti tkompli tuża, dejjem aħna nħarsu lejn is-safety biex aħna nkunu nistgħu nassiguraw ukoll li kulħadd ikun safe dan kollu. Però niftakru wkoll li aħna dejjem qegħdin kemm nistgħu nipproteġu lin nisa pregnant u allura meta din tkun approvata wkoll hemmhekk, allura hemmhekk aħna nkun nistgħu ikollna roll-out ukoll f'dawn il-persuni. Fuq il-maskri, iva, aħna rajna, matul il-pandemija kien hemm diversi kontroversi mill-bidunet, però ma' żmien tallimna sew li l-maskri li qegħdin nużaw qegħdin jikkontribwixxu tajjeb ħafna għat-trażżin tal-pandemija li inti hija xi ħaġa li tista' tilbisha li din ma tkunx qiegħda taffettwa l-ekonomija għaliex persuni jkunu qegħdin jilbsu l-maskla mod minnaħa tagħhom u allura huwa mod tajjeb ta' kontroll. Anke jekk tħares lejn modeling ta' x'ikun qed jiġri fil-pandemija, ħafna awtoritajiet li jagħmlu modeling ikunu wkoll qegħdin iħarsu l-impatt tal-pandemija fejn għandek komunitajiet ma jkunux qegħdin isegwu l-użu tal-maskri u fejn għandek komunitajiet fejn isegwu wkoll l-użu tal-maskri. U naraw l-impatt ikun li inti f'dak il-postijiet in-numru ta' każijiet jinżlu ħafna iktar malar fejn inti għandek l-użu tal-maskri. Anka l-ECDC wkoll qiegħda tgħid bħalissa fatt b'rapport li ħarġet dil-ġimgħa qiegħda tgħid li f'sitwazzjoni fejn għandna bħalissa fl-Unjoni Ewropea fejn għandna numru ta' każijiet li għadhom qegħdin jinfirxu fil-komunità m'għandekx pajjiżi li waslu biex ukoll ikollhom il-herd immunity għalissa huwa importanti li aħna nibqgħu nilbsu l-maskri nibqgħu nagħmlu social distancing. Sakemm aħna jirnexxielna nibnu iktar l-immunità wkoll. Għandna l-istampa tal-Iżrael li l-Iżrael għandhom ammont sostanzjali tal-persuni tagħhom li tlaqmu u bħalissa huma qegħdin ukoll neħħew ċertu mill-miżuri inklużi l-użu tal-maskri. Jiġifieri hemmhekk id-dinja kollha ħadd titgħallem ukoll ħajjiġri propju fl-Iżrael u aħna wkoll nkunu qegħdin naraw x'qed jiġri u nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni fejn nitgħallmu minn xulxin. Fuq l-Indja. L-Indja hija sfortuna ħafna fejn qed din naraw li l-ammont ta' każijiet fl-Indja huwa ammont sostanzjali fejn għandek il-varjant li huwa rampanti ħafna nafu li l-Indian variant ukoll jitrasmetti ħafna lil xulxin. Sfortunatament l-Indja l-istat ta' saħħa, il-kura li jingħataw il-persuni l-isptarijiet tagħhom mhumiex ta' livell daqshekk għoli u allura qegħdin f'sitwazzjoni fejn tant għandhom każijiet li qegħdin f'sitwazzjoni li mhux qed ikollhom il-faċilità li joffru sodda li joffru ossiġnu għal dawk il-persuni li hemm bżonn. Dan huwa li jiġri meta inti kollok varjant li jkun qed jinfirex rampanti u ma jkunx hemm il-kontrolli. U allura aħna niftakru li pajjiżi bħall-Indja dak huma red zone aħna u persuni mill-Indja ma jistgħux jiġu ħlief jekk dawn kienu residenti għaw Malta jew hemm xi ċittadini Maltin li għandhom bżonn jiġu lura. U anke jekk dawn jiġu lura, dawn iridu jagħmlu t-testijiet qabel ma jiġu nerġgħu nittestjawhom għaw Malta, jitlu kwarantina u anka waqt li qegħdin kwarantina wkoll jagħmlu t-testijiet. U allura dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu nipproteġu minn dan il-varjant minn pajjiżi bħall-Indja, il-Pakistan li wkoll firxa rampanti biex aħna kemm nistgħu innaqsu l-imported cases li jiġu. Newsbook? Hello, ma nafx jekk tismawni issa. Iva, tajjeb. Ok, perfett. Mela, rigward il-varjant Brazilian, skużawna tal-bidu, rigward il-varjant Brazilian, ġiet id-determinat minn fejn wasal jekk hux imported u kif wasal hawn. Għandna wkoll rapporti ta' possibilità ta' nies li marru f'pajjiżi li huma red list countries fosthom waħda li persuni li nafu bihom li marru fl-Afrika u fl-Asja. U dawn qegħdin jiġu lura Malta minn pajjiżi fiż-żona Schengen li qegħdin fl-amber list. U meta jkun din jimlew dawn il-karti qegħdin jgħidu li huma ġew minn safe country, minn corridor country oħra. X'qed isir biex ikun determinat li l-persuni vera qegħdin jiġu minn pajjiż li qegħdin jgħidu qegħdin jiġu mhux qegħdin ikunu qalbtali f'pajjiżi oħra. Grazzi. Bħalma semmejt il-varjant Brażiljan aħna kellna 3 każijiet fejn 2 minnhom kienu koppja li ġew minn barra lura dawn huma importati. Fuq red list aħna għandna diversi lista ta' pajjiżi, maġġor parti tagħhom huwa third countries fejn hemmhekk hemm
ammont ta' trasmissjoni li hija għolja u allura hemmhekk dawn qegħdin red zone għal persuni kif spjegajt jekk għandhom bżonn jiġu għaw Malta għaliex ikunu biss jew ċittadini Maltini jew inkella għandhom ir-residency permit hemmhekk dawn jistgħu jiġu lura. Li dawn huma wkoll iridu jitolbu permess biex huma jkun jistgħu jiġu għaw Malta. Niftakru li l-vantaġġ li għandna wkoll hija li inti meta jkollok jgħaddu minn corridor country hemmhekk ukoll dawn ikunu qegħdin jiġu ċċekkjati f'dawk il-corridor countries ukoll u ħafna drabi jekk ma jkollhomx il-permessi minn għandna li jistgħu jiġu għaw Malta dawn ukoll jinżammu milli jiġu. U li qegħdin nagħmlu wkoll hija li inti meta jaslu għaw Malta ikun hemm it-testing għal kulħadd allura jekk ikun hemm xi każijiet at that point li jkunu pożittivi tista' taqbadhom dak il-ħin. Net News. Prof. Skawċi, nsellimlek, wara nofsinhar tajjeb. Numru ta' mistoqsijiet, kemm il-medja ta' persuni illi qegħdin jidħlu fl-ITU ta' Mater Dei kawża tal-COVID sintendi u jitilfu ħajjithom. Qed insaqsik għax nafu l-medja overall, però ma nafux il-medja ta' dawk li jidħlu l-ITU sfortunatament jitilfu ħajjithom bħala medja ta' età. Issa tkellimna dwar il-maskri meta jkun hemm il-maġġoranza tan-nies imlaqma ser naraw jitneħħew xew l-maskri. Meta jkun hemm il-maġġoranza tan-nies imlaqma se titneħħa l-kwarantina u l-kwarantina obbligatorja ukoll. Issa minħadd il-qima dak jista' jagħti id-dem jew le. U finalment meta persuna tingħata l-appointment u tmur għall-vaċċin, però kif tkun se tingħata bħal pereżempju l-AstraZeneca daħlu rapporti li hemm min qed jirrifluta li jagħmel dan kif ikun hemmhekk. X'qed isir minnhom? Huma jingħataw xejn jekk jirriflutaw xi tip ta' vaċċin jew jingħataw vaċċin ieħor. Grazzi. Mela, fuq l-ITU bħalma kon qegħdin taraw l-ammont ta' persuni li qegħdin jidħlu l-ITU issa naqsu tajjeb ħafna wkoll u anke naqsu relattivament ukoll l-imwiet ta' dawn il-persuni. Allura hemmhekk qegħdin naraw li l-inċidenza dejjem ukoll nieżla ta' tnejn li huma. Saqsejt ukoll fuq il-kwarantina la darba mbagħad iktar ħajkollok nies li jkunu qegħdin ikunu vaċċinati. Fil-punt li qegħdin bħalissa jekk inti għandek persuni li kienlhom exposure għal persuna li huwa pożittiv, anke jekk dawk kienu vaċċinati anke b'żewġ doses, jiġifieri għandhom il-full vaccination program, dawn għalissa xorta jridu jagħmlu l-kwarantina. Infatti din qiegħda wkoll il-linja gwida li qalet li CDC li f'dan il-fażi li qegħdin fih bħalissa il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea importanti li xorta jibqgħu jagħmlu wkoll il-kwarantina. U anke jekk ikollok pajjiżi aħna qegħdin impoġġu persuni li jpoġġew kwarantina minħabba li huma jkunu ġew minn red zones dawk importanti li wkoll jibqgħu qegħdin f'kwarantina wkoll. Dan kollu jiġri mbagħad sakemm aħna nkunu qegħdin ikollna l-iktar l-evidenza u anke ikollok iktar rollout tal-vaccination program ukoll fil-pajjiż tagħna. Fuq blood donation dawk il-persuni li kun għadhom kemm ħadu it-tilqima huma qegħdin jiġu rakkomandati li jagħmlu numru ta' ġranet sakemm huma mbagħad wara li ħadu t-tilqima milli imorru jagħtu d-dem. Però mbagħad ikun jistgħu jagħtu d-dem bħal kwalinkwa ħadd ieħor. Fuq il-kwistjoni tal-AstraZeneca, l-AstraZeneca iva qegħdin naraw ukoll aħna dejjem qegħdin nimxu ma' dak li qiegħda tgħid il-European Medicines Agency u dejjem insegwu dak kollu li tgħidilna dawk il-persuni li huma jkunlhom xi inkwiet dwar l-AstraZeneca dawn inkun qegħdin nispjegawlhom ukoll x'inhuma l-ftit riskju li jista' jkun hemm f'persuna dak li rajna riskju rari ta' 1 person into 150,000 persuni ta' severe blood clots, però dan huwa riskju rari ħafna u anke jekk tikkonsidra x'jagħmilek il-COVID anke clotting events li jistgħu jiġru anke meta jkollok il-COVID, il-benefiċċju dejjem qiegħed hemmhekk. U dawn il-persuni aħna nkunu qegħdin nispjegawlhom biex ukoll nispjegawlhom x'inhi s-sitwazzjoni. Lavin Malta. Hi, Dr. Gauci. Another question about the issue of wearing face masks outdoors. So Mark Lipstitch, Harvard epidemiology professor, recently said that there's no evidence that wearing masks outdoors has any evidence of benefits. You mentioned the case of Israel. The ECDC isn't saying we should wear masks outdoors all the time, only in crowded outdoor settings. The CDC in America is also saying it's going to revise its guidelines. So I know Malta has these guidelines in place at the moment, but can you clarify what evidence
you're basing this enforcement of constant mask wearing outdoors on, please? Thank you. Iva, tal-maskri bħalma spiegajna rajna kemm huma qed ikollhom impatt ukoll fuq it-trasmissjoni fil-komunità. U nafu li meta inti kollok persuni li jkunu qegħdin jersqu qrib ta' xulxin hemmhekk inti dejjem la darba jkollok trasmissjoni fil-komunità, persuna li ressaq qrib ta' persuna oħra hemmhekk xorta ħajkollu riskju li jgħaddija lil ħadd ieħor. U allura nafu li l-maskri jkunu qegħdin jipprevenu wkoll li inti jkun hemm it-trasmissjoni. U l-impatt ħareġ ċar ukoll minħabba li inti tara kif kienu qegħdin jimpattaw meta jkollok in-numri li qegħdin joqsu minn diversi miżuri fosthom ukoll l-impatt tal-maskri. L-CDC li għadha kemm qalet propju din il-ġimgħa qiegħda tħares li bħalissa fis-sitwazzjoni li qegħdin fl-Ewropa fejn inti għandek persuni għadna ma aħna il-ħaqniex il-herd immunity għamlita ċara li inti għandek l-użu tal-maskri in public spaces jew inkella gatherings dawk għandhom jibqgħu jintużaw għalissa. Kif imbagħad aħna naraw ukoll l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra bħalma semmejna l-Iżrael, kif naraw li aħna għandna l-maġġor parti tal-persuni tagħna fil-popolazzjoni li għandhom it-tilqim, hemmhekk aħna dejjem naddattaw il-miżuri tagħna bħalma dejjem għamilna skont is-sitwazzjoni u skont kif nħossu li inti mill-evidenza tara kif tista' inti jkollok iktar utilità għal xi ħaġa li għandek fil-post. One news. Nsellimlek, Professur Gawci, wara nofsinhar it-tajjeb. Waqt il-konferenza semmejt kif l-iskejjel ma kienx hemm każijiet sostanzjali kbar ta' trasmissjoni bejn l-istudenti issa fil-ġurilu, inti semmejt li r-raġunijiet għaliex neħħaw il-context sports kienu li ċertu każijiet fl-sports kienu qed jerġgħu jidħlu lura fil-klassijiet u kien hemmhekk li t-trasmissjoni kienet tibda fil-klassijiet, ġifieri issa tinħarsu lejn każijiet fejn il-context sports għall-istudenti għat-tfal jerġgħu jibda wara li tista' tintemm is-sena skolastika jew hemm lok issa fejn jitlaqmu n-nies, jitlaqmu teachers, jibdew jitlaqmu forsi anke l-istudenti u l-context sports minn kemm tkun għadha għaddejja sena skolastika xorta jibda jibda. Thank you. Iva, bħal tajjeb inti dan il-sitwazzjoni tal-iskejjel aħna għalhekk għamilna 15-il ġurnata fejn ma biddilna xejn iktar miżuri ħlief l-iskejjel ħalli nkun nistgħu aħna naraw l-impatt fuq l-iskejjel u rajna ir-riżultat fejn in-numru tal-każijiet baqgħu tajbin ftit każijiet biss li kellna u li ma kienx hemm iktar importanti trasmissjoni fl-iskejjel. Fuq l-isport ukoll dan ġi assessjat parti mill-risk assessment li għamilna tal-miżuri kollha u wkoll l-isport kull sitwazzjoni tal-isport ħajjiġu wkoll imħabbrin mbagħad skont il-relaxation measures li jkollna kull fażi li nkunu qegħdin nirrilaxxaw. TVM, Glenn. Salimlek Professur Gawci, l-għuna s-sanar tajjeb. Għandi 3 domandi jekk jogħġbok. Din il-ġimgħa waslet f'Malta it-tilqima tal-Johnson & Johnson. Bdejna l-awtoritajiet tas-saħħa bdew jagħtu dit-tilqima lin-nies u l-fatt li dit-tilqima tingħata darba doża waħda biss, it-timeline li titlaqqa l-popolazzjoni kollha. Ħares lura nerġgħu, jiġri minn Ġunju issa huwa qabel herd immunity. Grazzi. Fuq il-Janssen vaccine, aħna ħankomplu nsegwu dak li tkun qiegħda tatina linji gwida bħala lema u la darba lema mbagħad tagħti l-go-ahead aħna wkoll tkun tista' tiddaħħal ukoll fil-programm ta' tilqim. Aħna diġà għandna l-iskeda ta' tilqim skont dawk il-vaccines li aħna nafu li huma available. La darba jkollna wkoll available li nistgħu nużaw ukoll din it-tilqima tal-Janssen, allura hemmhekk din tkun qiegħda tidħol fl-iskeda u tkun qiegħda wkoll tagħti kontribut għal iktar tħaffif tal-vaccination program tagħna. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna, nixtieq nirringrazzja l-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja lill-pubbliku u iktar importanti huwa li ejja nkunu qegħdin insegwu l-miżuri li għandna fil-post, kif aħna qegħdin naraw li dak li nafu kif nistgħu nikkontrollaw din il-pandemija bit-tilqim li għandna li huwa wieħed mill-aqwa tilqim li għandna biex aħna nkun nistgħu nipproteġu lil poplu Malti u Għawċi, hekk aħna nkunu kollha responsabbli u nkomplu qegħdin nikkontrollaw din il-pandemija. Grazzi u nsellmilkom.